namba 17 mgongoni wa timu ya PSG. Asubira intambwe ebyiri eshatanye eshatu. Vitinha, attention, yuzuza umwuko. Vitinha arihagariye fora. Attention, Vitinha, ndani yarayikuyemo biranga. Ndani Superstar Zakayo Vitinha kozeho gato kizinga umuzamaza gace arayohereza umuzamu yari yamaze gusa n'ujyepfo hindura uruhande ayikora hari kuramurusha imbaraga ijya mu izamu. Araza Mohamed Salah Gali umunyamisiri top scorer wa shampiyona y'Abongereza, amwe mu bakinnyi bakomeye cyane. Jamie Carragher aramutegereje cyane. Mohamed Salah Gali asubira inyuma cyonze cyagira igishoti. Salah Gali ari mu gisibo cya Ramazan subhanahu wa ta'ala avuga ati imigisha myinshi nsindi penalty, yifata mu rukenyerero agenda yizengurutsa akayigukubita hagati urushoti, yifata mu rukenyerero ndani Superstar ndani nta kunyeganyega umuzamu. Saraba yarakaye bati ntanakwica uramenye amikinira ndani kabisa Superstar. Penalty imwe kuri imwe, penalty ya kabiri ikipe ya Paris Saint-Germain. Kocha Slota cerebral hariya agiye kwitera. Aba nibo bazihosha narakubwiye. Ramos oyo w'imoso sha oyo bazanye bamuzaniye kugira ngo yitere gusa yagomba kuyihusha. Goncalo Matias Ramos n'umunyaportugal. Goncalo Matias Ramos abantu bose bari gusenga bati mana dusenga, paca ari gusenga avuga ati uri mu ijuru. Araza Goncalo Ramos ego sindani Superstar ya kimataifa hii. Iyi ni penalty wajyana muri banki bakaguha roni kabisa. You can take it to the bank. Iyi ngiyi itanga inguzanyo kabisa. Iyi ngiyi ni garanti ya leta n'ibigo bikomeye biba biguhaye kujya gufata umwenda. Penalty ya kabiri Liverpool agiye kwitera umwana ukomoka Montevideo muri Rigwe yitwa Darwin Gabriel Ribeiro Nunez. Bamugirira ubwoba wagira ngo ni nk'umwana mutoya uri kwegera ahantu hari ibishirira. Agira umwaka ararata cyane. Penalty ya kabiri ya Liverpool, Darwin Nunez Ribeiro yifata mu mayunguyungu. Araje yikorera mu Darwin Nunez attention hanganye n'umuzamu Donnarumma. Darwin Nunez yuzuza umwuka yajya kuri compresseur. Araje yigira nka Salah kuramo munyamwaku barayifata nkuko byari bisanzwe byiteguwe kabisa. Darwin Nunez nta kindi yari gukora kirenze iki. Wayimuhereye iki ko nanjye nari mbizi ndi i Kigali. Ninde uyu munyamibabaro usa n'uwamenyereye intimba. niba ari karandezi wabo zo muri Irigwe nta gikundira afite. Penalty ya gatatu y'ikipe ya Paris Saint-Germain. Penalty sofa ebyiri kuri imwe. Umuntu wa Darwin Nunez penalty abakoroganye pe. Uyu n'umutoza nawe ukoze kozemo. Nunez ntazwe. Penalty ya gatatu ya Paris Saint-Germain. Dembele. Penalty ya gatatu ya Paris Saint-Germain. Dembele ntiwamenye kugura kinisha imoso n'indyo byose arabikoresha. Asubira mu ndyo Dembele tera mu rushyi rw'izo mundani. Superstar ndani da penalty yakubisemo hariya hantu. Ntiwayikuramo hariya ni muri 360 unayikuyemo n'uguhita bajya kukumanika akaguru se yashika n'amaboko 360 bakakubaga kabisa. Ewa hano neza mu kwaha hano habi nshakwa bahita baciye imitsi yaho bakakubwira ati ibintu wakoze wayitatamuye wayice ntibibaho. Penalty ya gatatu ya Liverpool, Curtis Julian Jones. Penalty ya gatatu ya Liverpool, abafana ba Liverpool ku kibuga cyabo bariho barajugumira batitira. Curtis Julian Jones agiye kwitera gatatu. Araje kuramo arayifata nayo Liverpool irataha byanze. Bamwita Gigi Donnarumma
gute nk'aba bana ba Curtis Jones batera penalty ba Virgile baraha superstar Virgile barahari ba Gravenberch barahari bande i Liverpool ibi bintu bya penalty wagira ngo ntago habyitoje mu myitozo superstar penalty ya kane kipa Paris Saint-Germain agiye kwitera Desire Doué runtu rureshya n'igihugu cyose we rureshya n'umunara w'Ibabel ngo uramuzana Desire Nonkamaho Doué Desire Nonkamaho Doué sera umufaransa mutoya cyane bamuguze miliyoni 50 ava muri Rennes araje attention Liverpool ivamo Paris Saint-Germain ikomeza visit Rwanda visit Rwanda bazamukira mu mababa y'igihugu cy'u Rwanda kabisa Paris Saint-Germain bitwikiriye imyambaro iriho kabisa amagambo akomeye yanditseho ati sura u Rwanda umunyamugisha sura u Rwanda umunyamuhirwe sura u Rwanda ugera ku bintu bikomeye bitamiriza icyo gishura basezerera Arne Slot na Liverpool visit Rwanda Paris Saint-Germain muri kimwe cya kane visit Rwanda ikipe ya Bayern Munich ni kimwe cya kane visit Rwanda Arsenal match banza yatsinze 7-1 na kimwe cya kane amakipe atatu yose ari kumwe n'u Rwanda muri kimwe cya kane iki nicyo bita amahitamo atomoye adahusha visit Rwanda umuntu witwa Slot ndani umutoza atsinze undi amagambo make